nyo Bruce mwena afite resime jugama akamnyana wanye ngebyo kushomanaza kubirgo na kubyesaza atinshi obwire nshisho bwaje abashomere no bari hatubona bari ko babona bari mbwa sekadama bari mbwa akadama abinji bari yahabona bari bekoro bari yaho bitubine byo gukora mbwe hatu bakashomera ki atinyo naza gambira tata namugambira nte jemyaka ibe nasugeze inkuru kushoma echa senior 3 senior 4 senior 5 senior 6 na campus yana nakumbanyazi kwata zimpe ntanche business twa uza busto kwa nchikora uno mutaje mutwete gukora nga hagona amazi mumutagwete gukora tonda wange kurakuriza umutonke shicere Jesus ati wakujya ngo bazo mwishomera kushomera sente zonkana nemirimo no kawede mudda hatishba batakushoma sente ningemirimo no bashoma ki kandi warano kimanye obwenje bwo cyo kakuyamba kutanse kirungi nekibi ndaya bananga hati yayi wabero cyo musoro ryo mwishomero agambiye iki ngahata kuwa washoma wakareko kagarako ukazombye shongo byentu hano bote biti wabo ryaho kwenda kwita shwaha yakwima sente za pocket money hati wargo mwishomero kazaho kakot tokutanga tokuza kwibyo no bwenje bukiyo musoro we obwenje bwawo butakutansa no kucamo no rwo mwishomero ngabe hoki Bete Bruce kalagamba kushandiyo musoro Eta vanchi Bruce no manyira abujo tafutina muntu kuchari dino no teka ngo kujya mushoyine sente no ngasa mnoza kumanyira yisha wendembelyo nawe bweni yo kangande no banywano banjiyo kanchikana Yesu niyo ngandire boze byamazi niyo rukunganire mbo za betting mbo za bakazi yo team pramano ni pranta kunda je ti kweshenjeza shwa hora nyoni nyegomba ngo bamwana wanje hororebe hazanyoka gabo kukanta makari nyoni utamumwe panko gwawe bichi konganye chikunye pa shaine mchemwe kokeno yepanga no etwara higuru no gamba ka kunyuche ata no jamu nyoni kweshenjeza mbweni choka ku nabona osingano shasho Jesus is Lord kankore baherzenka zombe center Yesu no jamu no toro yo kunkura na box sasa bara twaza kurgo mushome bweno za kunuka beti kushaba mazu Eta kana kangambira bushaka Ani mpurana bakacheka twe ko ringo Jesus